Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Idida mo, umapalak kadag iti makitak as sexy ti asawa na. Ngam ita, naawanan na namin pinsan ti apal ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Abel. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakitam jay asawa ni insan ko ang naggapoy jay Manila, Carol? One month, nakisaupay nga rod kanyak. Nagpintas man day nga asawa ti kasinsin mo. Madlaw nga ay aywanan na naimbag ti bagbagina. Kasla artista, lakay. Kasjay ati asawa, saan alumba-lumba? Naa, kurso na adam samot, di asawa ti kasinsin mo. Saan? Ti kayat ko, kasjay ka kumamat. Naa, amumot a probinsya ti ayan tayo. Kasanungay ko mga agbalinak akasjay kapintas, Abel? Uray saan ka akasjay kapintas, no amum kumamat ti agdayet. Kita man tabagim, kaskalanwang. Nagalas mo tanti kasta pa nagsasaong kanya. Kasano ak makatrabaho ijay talon, no pagbali nag-akasjay kakutong tibagik. Anya nga'y tipigsak nga agtrabaho. Pare, kumay kayo man ka ni Carol iji balay. Birthday ngamin ni Bagarte. Ada basit sa kana, kayan agbibidyo kay tayo kuma. Ay kat mayat data pare, kaano? Inton bigat. O sige, awisak ni bagat ko, taumay kami. Sige, namnamaan kayo. Ay na, nagimasan dagiti sagana yo, Vana. Si kakaditi nagluto ka dagitoy. Ay, saan, Carol? Nilakay ko ti para luto. Imbag manta saan ka alumukmag, kat naglaing gayam nagluto nilakay mo. Kastoy mo't nga minasigot ti bagik. Tuladam ngamin aba kahit tapno agbalin ka mat sexy. Oh, husto day takin nan mo na. Saan ka nga agpungga? Agday ta ka manan ako nak. Di nak ibabain dito ya. Kandi nak lapdan amangan. Inawis nak dito'y birthday yan. Sa ita paritan nak amangan. When mat ngamin, Abel. Bay tamangan. Taadakot nga rod makan. Wala, hanggang agtriplimot nga ruden ti bagina, maray. Mapan ka man iti ayan ni kumparim tada kay tagistorya. Saan kat abamban tayam ti kanan? Nanang, anya nga taya ti aramidak, tapno kumutong ti asawak. Ay, nagado arumbeng apag problemaam. Day takid din pa nagkutong ti asawam, ti pakariribo ka am. Ay, umapalak nga rod ka dagiti nakutong ti asawa na nanang. Ay, agtal na ka man. Apay day di tatang mo. Katuray na minsan, saan na adinilaw ti kinalukmagkaw? Kita mga nukas ti kayat namot apam magiyo Ay, kat iso ti tuladam Apay nga main, akom komporme ti apalam aya. Tinapatag, awan dakas nga aramiden ti asawam, kan nagagat at tumulong kan ka iji talong. Nay, nakaumay kamat dito'y balay, pare. Wan pare, mabalin ka di nga aginumta. Apa yun? Ada problema? Awan maet, basta kayat ko lang ti aginom. Sige Angam saan ta kanayunan ti aginom Agungot ni bagat ko, no kanayon ti inom ko. Ay kat, wana, pare. Nagalaskit din timbagbagam ije balay da kumparim idinapan ka nakiinom. Apay amasuron ka, kat agpay sumat dagiti imbagbagak. Talaga asanak nga ibainan nga asawam anya. Agbiro kan iti sexy nga asawaam, tangay ibagbagam amakasuya akon. No saan mo akayat nga ibagakken ka ti kasta, agdayet ka nga rod. Hay, makaumaday tangay ibagbagam, agsina talaangan. Imbis ko mga ikagumaam ti agpakutong, si kapay ti addaganas na makaungay. Di ta ka man langan. Apay nga umay kamangan ditoy. Awan makan iti balayo aya. Sana nagluto ni Carol, nanang? Anya? Apay,
Awan mayapuyaw. Adamit, ado, Apay nga rod asana nagluto ti asawam. nakaungat samot ten nanang. Gapot a pilpilitak nga agdayet. Ay, daytan ti ibagbagakken ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bakal, 1, ito pa man dahil ta music mo. 4, 5, 6. Mapanta ni Jet Alon. 8, Ado ti maubray jay. 7, 6, 5, 4, 3, Sak man lang, iti mangidap. 1. Ne, apay nga idadap mo. Kita madama ti pa nag-exercise ko. Gusto pa'y lang dahil ta. Mapantakit di Jet Alon, ta ado ti matrabaho ijay. Ay, masadutak. Anya pa lang agapong agtrabaho ak. Kat agdayat ak narudan. Ah. Si Kanti mapanagtrabaho. Takit kita mo't nga exercise ak. Unay kan aya. Talaga ka di agimura kan. Ang mala. Okay lang kanyak. Siya kung ti mapan ni Jet Alon. Sige, ag-exercise kalatan. Madlaw matan ti kimbutungan ni Carol, Abel. Wananang. Ang madlaw, sakit pa'y laang tinakam na kanyak. Tila ngamin araramidam. Imbagak lang nga rodin na baybay amon. Itala nga nagsakit tinakam na kanyak, nanang. Intun kumutong. Agyaman tumot lang kanyak day jay. Ay kat barbarang ano kasta ti mapasama. Bakit? Awan mat may suot kon. Api adi ka mat aglaban. Maululawak. Agkakapsutak. Diyan ka ba ilang ti aglaba? Kasta ya. Mala. Sakpay lang araw ti aglaba. 1. Manipod ita. Si Kanti mga ramid kadagiti trabaho. Agkakapsutakon. Manipod agpakpakutungak. Ay katuon na bakit? Sana bale? Masanay kan tumot lang siguro. Apay ngay asikamot ti aglablaba, Abel. Maululaw ka nung arod ni Carol, nanang. Amang ano epekto ti panagpakutong na Siguro. Kat di mo pala ipasardeng ti panagpakutong na. Ay, sana lang. Kitain nyo, adakal tikim mutungan na. Amangan mo't no agsakit no masubraan na. Isungaro da siya kung ti agtrabaho. Iti kasta, makaina na. Pare, nagsiksimot ni bakit maun? Itay kulaan nakita arimwar di tabalayaw. Uwin pare, kamaudyanan na. Sana kung nga umapapal ka nagiti makita ka sexy ti asawa na. Imbag tanapilit mong agpakutong. Adumat arigat ko pare. Siya ka amin ti agtrabaho, tagkakapsot ka no. Sana balay. Masanay tumutlaang itikas di bagina. Makatrabahong tumutlaang. Nanang, nakita yun sa dino tinapanan ni Carol. Ay, sad mo't. Apay, awan iti balayaw. Jak nga rod na sangpatan ni Jay. Saan ko mata nakita? Ay. Naglukon day di a babae. Di mat nagpakada. Sapay awan naluto ama ka ni Jebalay. Ala, mapan ka laang dita kusina. At dapay nat da iti inlutok. Alaman nga rod nanang, tani. Mabisina ka nagaradaw. Sa dino tinagapwam. Ay na, ada nang hawis kanyak agrupo ti agsumsumba. Simali akon nagboring mo't nagmay sa aklatan nga ag-exercise. Kat amom lakay. Ay na, nag-enjoy si ka. Lumaingak pa'y nga agsala. Kasta ka day. Ay kat mayat nga rod Angem, mayat matan ti bagim. Husto ko madaytan a kinakutong mo. Ay, jak kaya ti sumardang ag-exercise. Kakaiso na akim mutong akon. Agsublimanen ati sigud abagik no sumardang ak nga ag-exercise. Ala. Sika nga rod ti makaamo. Bakit? Ay na pare, adun ti balasang atiwon ni bagat mo. Pagkunamit pare. Nakita nga rod ija story tay. Nagmayat mo ti pamagina. Sapay kat naka-shorts kan nakasandulaan. Maragsakan ak nga rod iti kasjay apang magina ita. Uray kasjay asaan na makatrabaho. Okay latakan niya pare. Ay, saan nakangarodan ang maasikasaw? Una pare. Saanin ang makaluto. Saanin ang makalaba. Kanamom.
Sahanan amang mangan itin na poy. Ah. Puro prutas mat ti kadwa nakang kaninan. Ay, kat ayos latakan katikas jay. Ay, kapilitanin na. Anyangay nga ron. Rumwar ka man ay. Kat kapilitan schedule ti panagsumbak ita. Anya oras ka ngaya makasangpay. Baka malumton, na pagtutulagan ti grupo, akalpasan ti panagsumbami, agpa-swimming di leader mi. Kat no saan ka na mapangay? Saan ka man a KJ dita? Sayang mat no saan amapan, kat libre lang aruden. Carol, nakasagana ka din. Ha? Sino day jay? Kadwak nga agsumsumba. Juan Rico! Nakasagana akon! Rumwara kon! At dalalaki akadwa yung agsumsumba? Juan, kas kanyak matla ang anaglukmag kano idi. Pinanawan ti asawa na. Kat iso ti kadwam amapan agsumba ita? Kat anya ko matidakas na ngay. O sige, mapanakon. Nene. Napanan? Sos, kaslamadi Ay, lalaki ti kakadwana amapan agsumba. Anya ti kunam, lalaki ti kadwa na anapan nagsumba. Ngam, pinalubosam. Kaslang amin, saan ako na makasaw, di pimanaw nanang. Diyak amuno anya ti ibagak. Ngam maditirik nak, talalaki ti kadwana. Dahi ta ti maganab mo ita. Ita ta seksin ti asawam. Adon ti umasidagkan kwa na alalaki. Sana kastoy ti kayat ko mapasamak, nanang. Gapo iti apal mo dahi ta. Ay, nagsayatan iday ang naggagat ti asawam. Tulungan na ka pa iti trabahom iti talon. O itangay, di pa'y mapanan iti talon. Di pa'y makatrabahon diti balayaw. Agbibiyag matan abalasang. Kasauyon tuman, nanang. Barang denggan na ngayo. Hanyagay ti ibaga. Ibagayo nga oray sumardengan iti panagsumba na. Sika tinang pilit kan kwa nang agpakutong. Oh, di sika nga ron ti makisao. Ibagam nga isardeng nanti agpasiksay. Ada nagsardeng alugan iti batog. Ay, kita man di tatawa. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya, Rico. Awan na nyaman na. Inton bigat man na. Umay kanto sukunan. Okay. Anya nga oras nga umay ka? Masapa tayo, saan ka di? Sige nga ron. Basta orayan kalatan. Sige umunag akon. Ay, talaga ajak kaya atin ti kastoy ang mapaspasamak. Kasaritak ti asawak. Adakon lakay. Ure ka di ti panagawid, ket dayja Rico ti kadwam. Anya ko matidakas na, kat agpada kami nga rod, iti pagaw-awidan a baryo. Jak kaya atin ti kastoy ang mapaspasamak. Anya, saan ka di aday ti kayat mo? Itata sexy akon, adamanan ireklamom. Anya nga rod ti kayat mo nga ramidak. Kayat ko, dito'y kalatan balay. Saan kan arumrumwar? Jak kayat, maboring ak dito balay. Saan mo nga ipili ti kayat mo? Maminsan pa'y nga agreklamo ka, panawan kan. Nanang, da kayo man ti makisarita iti asawak. Barang da kayo ti dinggan ha. Apay, kinasawmaon? O nanang, di namatan kaya ti sumardeng agsumba. Nakunana pa'y, ano maminsan pa'y nga agreklamo ak. Sinaan na kon. Day takat nga main. Amo mo ti epekto day ta panagpasiksina. Ay, bayam, tasya kun ti makam mo iti asawam. Kasarita ka nasayaan. Nukasta, agbabawi ka itan ang nagpasiksi ti asawam, paray. Wan pare, kailiw kung ti sigod nga asawak. Tay nagagat amang tulong kanyak. Kanalay nga agluto iti naimas a masida. Kat kasaritam latan iti nasayaat. Timbang sitmut itan. Nulakdak ka nung agsumba, isinanak. Anya? Ay, daytan tirigat na. Ninanang langan tinamnamak. Imbagak, nga iso ti makisarita iti asawak. Barang iso ti denggan na. Anya nga iti ko na ti asawak, nanang. Nakasarita yo ka de? Wan, kat ayusan ti amin. Iswasaan mo na pilitan nga agpakutong ti asawam.
Ay, uray mo lang amin ibain ide. Isuday ta tinagsaksakitan tinakam na. Ay, wala nang. Saan ton? Nagrigat gayam. No saan na ko natulungan iti trabaho. Kan saan na ko nga asikaswain. Day ta ti pagnak mam ita. Imbag ata dimngeg kanyak jay asawam. Kat pagyamanak unay da ito'y kada kayo, nanang. Lakay, aldawan. Bumangon ka di tanta masapat ama pa ni Jay talong. Ha? Agpaiso, bakit? Kaduaan na kay talon? Apay, saan mo akayat? Ay, kayat ko Apay, kit di nasaan. Ala, bumangon ka nga ro dun. Nakaluto ako ni ti Armusarta. Ha? Manganta nga umuna sa tamapan ije talong. Ay, katuna, bumangon akon, bakit? Ita, nagsublimanen ti sigod abagi ti asawak, Mr. Lonely. Angam saanen napatag kanyak, nun alok magman. Tinapatag kanyak, kat maasikaso nakon, kan matulungan na kadagiti trabaho. To'y pagayam mo, Abel. Abel, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Kaya't nasaya at met, tadimngeg ti asawam kininanang mo. Dandani napukawan ka iti asawa. Iso asaan munto napilitan nga agpakutong ti asawam. Taamumon ti epekto na. Ken saan mo kuma nga ibain ti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagam nagpailingad itinagan nga Abel, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.